ngasanganak. Loleng rawan aku katite ngasang-ngasang. Oh, apa kumpul ko di sini? Unik ko sih. Loleng ngasang. Tapi di situ enggak vali apa tuh? Vali suang kali lipat. Suang kali lipat. Rela anak so tuh mah. So tera dan corona vali kole tekole. Tapi ya tekole hoga ya suang kali. Suang kali. Jadi ya taraya vali 100 buah langsung lihat. Tapi ya vali suara. Paling gitu. Itu hari di sini so gitu. Tara vali na ko dan corona iteka. Ai hios baru vontai. Mesin dengan jidana corona. Kambing ite ataya ladong na sekair home si maceven ko le kambing anak ko hay kilon karain ko ta lerang jare ko dede ko botika. Ai hios bau rabang ai lihat ang demo dito. Lana corona ko itu tarang ko ni wana corona. Puun kala ulun vai sapo miseli kalangkas. Ay may patu vai likaga. Teg mga baan ba tog de mga musse dito. Itu tarang ko kudua. Kimpur ngaji dana corona ko kampinga. Mori de kleng gitu kole kampinga. Karay ko tambang dia sangka. Tambang dia. Vali. Mesti vali. Atau vali lonto itu gak atau bisa sih anak corona. Anak corona. Poli itu nasi kai pangagungain ko ba. Tekole liha. Vali ko. Oh gitu. Nasi kai pangagungain melancung di kabali. Suang kali lipat ko liha. Suang kali lipat ko nego anak corona ko liha. Tetelun boga nasi kai pangagungain udah sekai gendang. Oh, tekole urutan dete. Vali ko liha. Vali ko liha. Enggak udah anak. Sama udah anak corona kia vali nih. Ameda anak bina gitu. Ameda anak bina. Atau tege tani. Anak bina ka. Marah kana tegi dobel ko. Ay wajib na boy mi ko. Wajib mi boy. Anak bina itu gitu. Yo, ma fras. Yo, apa mau manghiang gunarin lah. Ya. Itu kena orang mungkin bawa pergi ke lalangnya ruang 2 kilas pakai dia hemat atau turun cemol oleh anak rona kari raiko kari ya kampingnya anak coa la tongka ya curup ono lagi ruang itu tega yo tite anak rona ulubai sapu misili kangkas ma ay bisa pulang ulu anak ko adite bental de babi jari mangarang adite ngasang anak rona lu vailete oite Allah kayang nai dite tove coleng rangga gitu kolea bakok rokok ma negara pandami ay bako na lesa ora pakrakitan turap kurukilas panambokong pakadian koa anak dite kudu ite ngasang apa ite ande mau lupae kole kudu papiravan ko ite ngasang anak rona ite kudu keng kamping dede kain kamping jari gitu kole kamping anak koa dite atalerangan jari ko dede kudu neka tagira mi ngasang anak dite kudu me bapan bakar dami anak le kole guru banga bantang aku gaji kole kudua reha aku pohang kole kamping ami musimai ma itu titik anak rona kudu ite anak rona porong karena wacu ko tite se bosuk ne ukina kudu jaga bakila mau bakar disya anak dite ataladong dakoa dite gitu sempodo dite ipentana tongolan kudu ada kilas pada mau pakai dia ya kudu papiravan di tengah sana ulu vayana corona yo berawang kanang lamite kepok hoa tuak gitu yang apa ipentana ya alan valen yang lana corona anak nekor mandite kole kamping amin mah macam lagu celan ayo nih bisa pulang ngolok ya orang mandite bana minta dia baru cari nih ya poli nempot on itu bantan sama tite celup tuh
Kuruna tanggal petok leso tura bulang. Bokone leso garapa kerakin. Tantura. Ko mangarang agam. Anak rona uluway. Kudu saksi sama laing tong. One may Allah. Kudu anak nasang kelas. Asika edikti. Neka maitang kole dia. Neka mangapain kole tay. Ho kami leso mangarang agam. Kudu saksi. One may kelas padumbok pakadian ase dite ase kae kai kilo amma di sempo gami to era bangkana ko lalami mani lancung ko kami bentanal oh tua ko lancung Selesai ya. selesai dah Holes ya gimana? Holes aya lontut lontot sama sanga ase kaen nagoy tenga sanga nakronai ayat aya wale tombo di sana koar kali ya aku jadi ya lut kat di tengah sangapai masih kaya anak rona etar ngasang kaya tengah sang anak rona ti barang ngasang ase etar ngasang ma barang ngasang anak loleng rawan aku kat di tengah sang ase oh apa kumpul kali di sini loleng ase tapi di situ enggak vali apa tuh vali suang kali lipat rela anak so tuh mah so tera dan anak rona vali kole te kole tapi ya te kole hoga ya suang kali jadi ya taraya vali 100 buah langsung lihat tapi ya vali suara gitu itu hari di sini gitu tara vali na ko da nakarona iteka ai hios bauro vontaiti messen de ngaji da nakarona kambing ite ataya ladong na si kain home si macheven ko le kampinga anak ko hay kilon karain ko ta lerang jare ko dete ko buktika ay hios bau rabang ay liha tang demo dito lana krona ko itu tarang ko ni wana krona puun kala ulun vai sapo miseli langkas ay me patu vai likaga teg mga baan ba tog de mga musi dito itu taranggoon kudua kimpur ngaji dana karona ko kampinga mori de kleng gitu kole kampinga karego tambang dia sangka tambang dia mesti vali atau vali lonto itu ga atau bisa sih anak rona poli itu nase kai pangagungain ko te kole dia vali oh gitu nase kai pangagungain melancung di kabali suang kali lipat ko nego dana karona ko dia tetelun boga dasi kaya pangagungain udah sekai gendang urutan dete balik kulis di enggak udah nak sama udah nak rona kia balik nih ameda anak bina gitu atau tege anak bina ka marahana tegi dobel kole ai wajib boy mingko wajib mingko anak bina itu gitu atau menarik gak polita mas bukari polita onya lima ya atas yo buga one lonto golo one lonto leo gitu buga jadi ya mais ya tongka tombo holes kemudian siapkin bawa mahota tu dah aku cok lihat aku itu kuliah cok lihat kita offer apakah offer ramu kan aku agua mungkin kuliah agua lap gitu kempeng cok holes oni hiagi tuak ko agua mga kempeng tuak ko bisa langsung tergantung ini dulang ko bote one may poesi ulangan boy 100 gitu 100 na kempen ako holes gi yo ko ti anak negara banda miman anak kami anak lain itu emak malite ko ti tema rawan nami anak kambing ayami anak dek murukus kami lemah merah tadi naon kami katuma tu di kop kami tombol lah tanto namanya tudak ngajin ngasang lakilas anak ko asia dite ay bako itiata mulu cunema lemah pelas oleh ko tuak dan rabang kambing itiata naon katite kop tombol tudak ngasang lakilas anak dite mo toy rabang kanang alam ite ko tuak
Ma, eu tunggu kolega ma Frans, apa ngasang sapu apa segala macam. Ma, kau masing-masing apa itu? Gitu tong anak Oh. Ay mga po anak rona ya barangay. Oh, iya. Lika de revang tong ga gua anak rona. Goma. Itu revang de krengot tudak. Oh iya, iya. Berarti ya, tiba game. Tiba de lika. Tiba di apa ya? May revang di kaga. Juru bicara homo. Juru bicara homo. Atau ngaju. Ma. Ya. Bawa benar itu revang itu ya. Ay mga rangan anak rona ulu ba ito. Harga isi. Tesi di sisi di. Revang sisi. Ma. Revang dia, revang anak rona. Revang karenga jubir ko obo. Oh, jubir, oh iya. Lan jubir ko. Kau ni revang pertama bu? Laku. Vale kole buka. Vale lah jubir ko ga. Oh. Ma. Ya. Bawa benar lah revang itu ma. Ay mga anak rona ulu ba ma. Aku ga tesisik di. Oh. Itu tesidaku ga kambing sih. Yo hotite anak rona uluway sa pumisili kang angkas bako mangaranga di tengah sang malayong ma aira man di siya koa anak di tebo onelon to ko kulakwa adak tudak na sang lakil lalu bako mga titit mo oleh iti atalutun mutam iti atamas lemah hindi ko ramandaku kepok kami lite itu tanang katutong di komtom tera mangkana ko laku anak Oh to akna fair gitu ay hiyo boga atamisen penghargaan harga mai lihat apa gitu ravang dela na karona ko valen ite nipis vir ana te masalah ravan di anak naon gitu patut aku naon gitu ay gitu menga aru ko aku sakyan harga kami ngasang malaing anak rona luway lan ni ko raman aku anak kambing ite sapudaku itu pakai dite tong apa raman dite tong anak raman aku to raman ru dite nego dakun kolega kuduta lemah pelas kita titit mori tong torok molo katua tanaun tong anak hokole raman aku kambing ite to raman kanang kole laku kambing ite neka mangaya dental lemah di situ, onenya tudak ngasang. Neka dental lemah. Neka dental lemah, neka depel nu di situ. Warover sunggal lu kita tong di torok ngasang laki lasa. Keren itu. Itulah. Itulah nak rona ko obo gitu. Jadi ya, ko raban aku kan penitian. Sapu daku itu. Sesek di tiana. Rabang kole atau tombo di titong rabang daku mane. Nego ngaji daku kali kan nego itiana kata ngaji lain tong. Neka dan lemah di titong. Neka dapal nu poro veang gerak titong ngaji. Bancing garin. Terong kanang ko lakukan ko kole kepo. Keren. Itu buat tiba lagi. Tiba deh ya. Len. Itu boleh. Itu nego rabang di ayah harga titengah sang malain tau. Dalek bang gitu raban di kambing aku anak itu dia len kedeli kang ngaji kopi inti ngaji kau gimana inti aku ta cemol gitu ya cemol ga itu kang ngaji itu cemol ya. Jadi selalu setiap kali aku ta pagi kan titik ke tadi sebenarnya so itu gak dua laki las itu gimana apa ngasanya apa min tetapi yakin bahwa min nih aki toto aki toto ya rukelas toto kan ayo kelas ko tiga kudu bait ngoga singit dele di tengah jauh pinasi nani emang itala takut bisit banyak betul emang mga kudu bantang aku jaji kole reka aku poha tombol ya mga ikan di atina veva mulya salah tombol ya itu betul emang tombol to emang tombol secara umum kita gitu lagi karena tangke kata lava bawa dati na sa katabaling lonto racap dika. Mga kole yang ay dikatemo mga kole yang bobo bayo. Ta ikagigay. Jadi ay ragasian mo rin ko ta. Manusia pakamata. Ay manusia ko leta nga tamisin din. Leta nga tamisin. Leta tamisin di telino ko. Ay talino chengo di te ko ta. Le di telepon di nago. Yang Frasman itu pengetahuan itu luar biasa. Ini rapi apa ngasang molor telepon buat torok
agua tura tombon boa luta cekenga boa nanga punga apa ngasang ve katuga apa pesomata kemulime agua nanga sampai aku turun cuma dokelas pakadia pedang bokong isu apa puciluni agua penong lepo itu sebuah istilah Manggarai ya. Poli itu turak itu buka kelas apa dia itu gimana jadi ya kembali one juru bicara ya buka cala rafang kulit titik kulit tuak lihat poli buka apa itu cala mau penutup mamino istilah gue coba lihat rafang contoh rafang penutup gue penutup poli tang buat itu mah hilang gitu hilang toto urat buka poli itu kan hilang poli tang itu di poli tang itu mah istri itu apa urat dia balik urat dia balik urat dia poli itu kan lelo liga urat ni tiga dian dia beba apa kalimat itu dia anu minggu dia beba sangat tahu gitu gitu sekali ya lihat tu dakun koli itu kembali juru bicara protokol protokol yang bawa ya mak liter bang ya gua sekai gitu kole boleh salah yo di tengah sangat sekai one ya gitu kole sengasang boleh salah ngasekai panganggunga ngasekai gendang none sondong pea gitu kole sengasang boleh salah lawang kole ngasang anak rona ulu bae yo ma anak ACKN di anurat tora bangkana ngalami marce main ka terbang kita ko tuakne di anurat itu baron nga kami si emerantang boto lebe bantombo kaite boto lebe bantone kapir kole cacas plite ke ora me ACKN ki mo tapi umum tapi kata kunci na migo cengatan atau vale so kita lihat inti kita pada cengatan atavalen ga atavalen tombo kote voe ming larin cainta ay kudu tegia paptong rutu raki bule kutambang kole nani ya one me voe te ay ko ebe kudu voe lembor te tilite voe ko emelelon bau ne urat ni te benderan ko ka cebe mesone a voe bendera itu le jomel gitu jomel kita pengasang kudu tegia berus kole kembung kita coga kole momang kole bisa ne macikang itu yani ya bendera ko ta meseni to ne voe one voe jomel lihat juru bicara jomel lihat juru bicara one voe ta don rezeki ko patin le mail kare voe lelo urat ko boto ya one voe ya itu bendera ko yo nagawalen ko lamang asan araman di tema ay mo matangon de koles nin kabita pase menggota mano ya mi ata mesen bendera ay to de koles kamita tema jenis kasi bantar gazal somol tinggal sang malaing raja wi itu de koles kamma tema jeng kasi am tamat gota ma itarang bawang gitu kolera di tengah sang malaing Hokole damin tuak berbalin ngasang urat dia gitu ACKN ite wali urat dia nagawalen ko lamang ngasang araman di tema ay mo matangon de koles nin kabita pase menggota mano ya mi ata mesen bendera ay to de koles kamita tema jenis kasi bantar gazal somol tinggal sang malaing raja wi itu de koles kamma tema jeng kasi am tamat gota ma itarang bawang gitu kolera di tengah sang malaing hokole damin tuak berbalin ngasang urat dia gitu ACKN ite wali urat dia ayo ite data mesen bawa bendera koi coga kole mau baris kole kembung na voice tema pasang terangkan tema tonomo pelet merek pelet luar merek selesai politik de raja kontes ngajiga itu dia penutup lah juru bicara ga kalau tadi mikole sapu yo bugi kayak malengan gitu sapu rawan terakhir kali tega juru bicara latan onemaya apa to poli bantan di tele teo kurvale rakia bantan kelas hiop putih yot ngodera di cogas ga ravang kalimat selesai poli hitung anak
Ay po di padang mengalami madam bisa kami teko ngasang Valeraki melome sekolah tombo ongkos sekolah di sama deh kot polia lerang ngajari aku dedek kone me acara di telso poli padang mengalami malet kota datang to me Valeraki nego itu ne pisanak ravang kolelami kambing telete ho ne karorang itu padang dami capa mangan anak capa mangan husur dumpu kain kabe di tengah sang anak lain ne orang dami marga mengalami bintang santo kambing ite ay mga ibon ko anak ne ko tengah sang poe betasalang so talorong bentasen pokai Iya. kani bentara mi ceme ya ulun lutur dami marto Ulun lutur. olong one maya turat cai dua cai bau Itu sebutan. kata itu urutan pertama tong Adil tong. itu larin cai cai. lorong cai anak toe mga menurut Asika. lorong asekaen ceng kae ceng asik ceng inang ceng koa ceng anak Ceta Itu. cai lain ceng cai. cai larin cai gitu ata benta damin larin cai itu ko era damin marboto mga ngasang ya dia dukut nu di sengasang Dukut nu. lain tong isi ngasang kae lain itu Iya. karang ko rebang kami martau neka mga dukut ode pucun tong situ mana ne bala di se ne kami anak ne kole maga apa ta bintu kagu pande dite te mace lagu celan kolami anak pertama itu tanah itu Wih, dia kata pengasuh pada taman lima gantang itu terus. tabali makan tantan Berarti mah penutupan resmi bahwa namanya apa ya? Itu kata Ravang itu kan? itu kata rebang Selesai. Itu sudah rebang polin kan komplit. poli kumpul Maaf, situ Frans. gitu Jadi ya Validia Yo, tiba dia mau sudah nak kedelek aya poli reding tang gitu bu. Yo. Sangat dapat terpecinti politom politi apa temu politi politai apa tabayat namanya ruku sake serong dagung bate di sana turun di sematu atau beri semua puluta apa ngasang cekeng bowai one ada ta kentana manggraya ta momang gua nah. Jadi Validia terima kasih banyak ke maaf.